ayun sir, idi Rabi sir, ada nakasya mi, mga 6:30 iti Rabi na involving iti armored vehicle. Nang nangyayon ti taga ring Badok. Kit biktima na sir, tubo iti barangay ay Irap, one sure sir. DJ Pasano sir, DJ armored car sir kada going agpabagatan yung idita overtake na miscalculate na itamitin nga nadungpar na DJ biktima nga isu ti nakatayan na sir. Kita sir, batay iti kasta sir ang saritaan nga initial nga karon iti amicable settlement. Hangko pa'y baga sir, update na ta awan pa'y final nga desisyon DJ ina jay biktima sir ta adda ngamin ijay abroad. Kin awan met sa baling pamilya na jay taod to'y Curimaw no digit laing jay pekabsat na nga Manila which is umawit ka no pelang no karon iti saritaan nga final sir. Okay. Sir, David Trevor, ti armored car, nakulam nga na miscalculate na iti overtake ka. Hangatang nakaturog or dahil di perdisyon, dahil di lugan na ako, hepe? Sir, interview, iso na sir, at ano, great turn, nga mapan ijay Port of Curimaw ko mga lugan sir, iso nga itamitin nga overtake na ngem DJ nga talo nga individual nga tutungtong iti banger nat daya ket kuna kan DJ biktima si DJ kalibin na nga mapangkano lang iti banger nat laod ito nga lumasat kumangem idi adapt lang iti iti kalsada iti daya ijemet nga pan naka-dungpar DJ armored car sir. Iso nga na iwarti iti banger na daya sir. Okay. Kumbaga, DJ driver armored car overtake yung kapota dali iti lumasat o bigla lumasat DJ. Kumbaga na diskarkulo iti panagmaneho na. Apo hepe. Kas lang iti pasama kan sir ta DJ nga rod sir na pinaranyag na kay lugan na kano sir yung hanang ekspektaren nga lumasat batay iti account na sir iti DJ driver iti armored car sir. Okay. So kumusta mo sir iti standard operating operation din iti procedure din iti idadalan ti alcoholic breath or ti madeterminar no nakainom ti arak kakamot nga nakainom ti arak dito that time hindi nagmaneho ako epe. Sir ta kagapgapo na ijay opisina dakit iawid na kumada iti armored car nakit adda iti nasilbing panunod nabigla lang kano sir ket napamitay impa test impa ijay RH mi ket kunamit iti doktor nga awan iti alcohol breath ay alcohol content iti bagina sir. Hamat yan makaturog sir. Gapo iti panog or anyaman sir. Hajar. Okay. Sir, kadigiti sir, hindi biktima. Mano dami ti biktima kung kumusta dan ako hepe malaksid ka iti pimusay. May isa lang sir iti biktima na sir. Di lang lumasat ko ma sir. Di naala sir. Di ko sir ket awan sir. Dati sir ada pala iti stasyon mi ada pala iti custody iti Curimaw MPS hindi jay armored vehicle sir ay armored van sir ada pala ito ngem dadawatem iti affidavit of undertaking da iti armored vehicle anak namin dapat agbayag ito yung stasyon sir. Okay. Dati ano yung kaso sir na handang makapag-settle within 17 hours or 24 hours ka dito iti PNP anat agdang arami din apo hepe?
napunta awang mo pa complaint nga inmate to sir iko am ti regular filing ti requesting student presenting in from side sir no ka sir nga ipila mi iti complaint ni jay fiscal. Okay. Dito nakapasama ka na din insidente sir bilang kadi nga road accident area apo hepe. Un sir iti kawasnayan na sir iti barangay Pias sir nanipod officer na na-assign na ito'y Gurimaw sir. Kanayon nga mga laging straight na tayo dito tinigadwa nga vehicular traffic incident ni Gurimaw. Kaya hindi naman hindi nakapasamakan dahil di ubing nakatayan naman. Kaya iso nga kanayon nga check na ijay. Tapno ma-deter ko na kung agkaroon tibuting ni agdaldalya sa road user yung kaskas dila tam sa mga ala ko na dali na lugar sa kung kadagito sir anak makita tayo or plano ti kapulisan tamnon anen nga maulit pwede kastoy nga nakamamis nga disgrasya numampay ko natin nga road accident area apo kurang kadi iti street light or iti signages nga pakdari iti motorista or iti tumalyasat kay da kalsada po hepe. Ag-request kami iti LGU sir nga ikan dahil anay nga street light na DJ ta medyo ngamin at dabasit kapag DJ adungan sir pag-lead na lugar sir. Then kastay ko natin sir kanayan kami nga ag-sayang kat iti operation may ako lang agbuting ng tao nga agbalan no kaso makita makabigit. Okay sir kadikita kung tawag tang kumanda ni Bumbuche na daw digiti follow question na Bumbuche go ahead. Maraming salamat na Bombo Roger ni bag nga bigat mo apo hepe. Sir, basic initial information me, dato'y biktima ket man narimaan nga makisarsarita, idi duwapay nga individual, idi kalaat nga dinungparda. So, basic tultuling investigasyon nyo, hanga kasi tinapasamak, sir, no, di ket lumasat kuma, dato'y biktima, idi madungpar, sir? Kung sir, DJ, storya, jay kalipin na, nakasarsarita na idi, sir, ket naka-helmet na iso na. Half page kami dyan, helmet na sir, tapos magbaba na yung motor na. Ang tutungtong dang, napunta maka-isbo, lumasat ko makano ijay banger na itilaod, agyan dadarod itidaya sir, kat idemet yan nga napasamat jay, nakamamis disgrasya sir. Okay sir. Sir, City record pa nga naalami, iso na ket talaga nga tubo iti probinsya ti Ilocos Sur, hante lang nga nestablisar no apeng dada iti iliti Gurimaw kadata gondaway sa. Hindi ngamin iti pagtrabahuan na sir kasa security guard ken iti ngamin iti anti DJ live-in partner na sir iso nga iti agdamang pagmaydan na sir. Sir, dato'y driver iti armored car nagdalinad kaditi kwerpo ti kapulisan wenno temporaryo nga winayawayaan tayo pelang sir. As of this time, sir, at the Bela iti custodiar iti PNP Gurimaw, sir, taurong rayo mi jay complain nga ted jay kabagyan na, sir, jay inawin o jay kapsat na. Himno mapalabis iti jay reglementary period na, sir, kaya pawaya-waya amin tumutang, sir, kas pagaligan, sir. Balaag latan sir, kanag iti motorista nga dumaliyasat iti kalsada iti pasat iliti Gurimaw sir, aglalo ket nakuna mga adadag iti kanayon nga mai-record tayo nga disgrasya kada ti apasat ti lugar sa. Ayun sir, alat man dati gundaway sir nga pakaasi then umapapila iti publiko aglalalo ka digay road user sir kaya magmaneho. Ano kasta agawid kayo no at papangkay ti trabaho sa hanmet nga emergency no kadla mabalbalin ang kayo unay napataray tapno bueno usarin da jeng nga defensive driving skill kayo tapno maiwasan tayo ti kagasto nga insidente sir ket ligat ti mapanawan iti ay attended igat sir. Sir, lastly gayam dato'y dalan nga nakapasamakan ti disgrasya diretso sir wen agkurba. Diretso sir, ready sir. Straight Okay. sir.